Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 11 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu bice bitandukanye bigize ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Tugiye kurebera hamwe ibiri kugenda bikorwa plan de contre offensive mu bice bitandukanye aho FDN bigamije kongera gukora contre attaque yo kwisubiza ibice bitandukanye. Biro bikaba byamazwe gutegurwa muri gahunda ikomeye mu byiciro bigera kuri bitatu: phase de fixation, phase de mouvre na phase de exploitation. Tugere kurebera hamwe intambwe ku yindi iri kugenda bibera muri ibi bice bitandukanye bimaze iminsi bigaragaramo imirwano ikomeye ku rwego rwo hejuru. Banywanyi ngusabe rero bane natwe murajya amakuru akomeye tugiye kureba hamwe tukareba uko ibintu bihagaze mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Turanyura mu bice byitwa Muramba, ahitwa Bwahungu, FARDC yashyizeho batterie za terari rudre, ibirindiro by'imbunda ziremereye nka obusieri 120 mm ndetse na mortier 120 mm mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na renforcement logistique ndetse na ratrevèrement. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na convoyer logistique sécurisé muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na deployement de force spéciale, hakozwe deployment iteye ubwoba unité de force spéciale mu bice bitandukanye mu rwego rwo gutegura combat rapproché ndetse mu rwego rwo gukora opération nocturne ndetse na infiltration mu bice bitandukanye. Biro kandi bikaba bihura bikomeye n'amakuru akomeye tumaze kwakira agaragaza ibikoresho kabariwe byamaze kugezwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ga mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na renseignement mu buryo iri gukorwa. Turarebera hamwe kandi cellule de coordination interarmée mu bice bitandukanye. Turebe mise entité générale ndetse na arte rouge mu bice bitandukanye. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na contre offensive majeure mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira mu buryo burambuye byimbitse ko biriko biragenda bigaragara muri quartier zitandukanye, ahitwa Shabando, ahitwa Mwenga, ahitwa Uvira. Turebe ko umutekano uhagaze. Turaza kandi kubabwira uburyo ki ibintu bikomeje kugenda bigaragara ku kibuga cy'indege cyitwa Nzibira, aho mu bice byegera nka Kaniro na Bwahungu ndetse na Chilumba na Muzinzi FDN byamaze gutegura contre offensive mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira mu buryo buramvuye byinshi kubiriko biragenda byibonekeza, aho DEMIAP service ishinzwe ubutasi mu gisirikare ndetse na service nationale de renseignement y'u Burundi bamaze kuvumbura umugambi ukomeye wateguwe n'isasarambwe yo kwigarurira ibice bitandukanye, aho bigaragara ko bari gupanga kunyura wa Rungu mu duce twa Kirungu ndetse na Munanira bakajya yitwa Kayanja bagakomeza Mwenga bahungabanya umutekano. Ariko ibi byose FDN bikaba yamaze kubifatira ingamba zikomeye. Kuri ubu ngubu bakaba bashyizeho amabwiriza yariye mu bice by'ahitwa Kibondwe, ahitwa Kavimvira ndetse na Katongo. Turaza kureba rero ingamba zikomeye sécurisation 24/24 yamaze gushyirwa mu bice bya Shanje, Kirungu ndetse na Katare. Turebe uko ibintu bihagaze. Turababwira kandi ibikoresho bikomeye byateguwe close combat GIA ndetse na encrypted radio nkuko bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiko biragenda bigaragara mu misozi itandukanye. Turababwira kandi umugambi ukomeye uri kuragenda utegurwa mu bice bitandukanye. Ibi byose bikaba bigaragaza urugamba rukomeye rwamaze kwitegurwa ku kigero ntangere. Turaza kandi kunyarukira mu makuru akomeye turebera hamwe ibiko biragenda bivugwa mu bubanyi n'amakungu. Turebe ibijyanye n'ingamba zikomeye zashyizweho hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu rwego rwo kugira ngo ibintu bijye mu buryo kandi byongere bijye mu murongo umugari ushobora kurangiza ibibazo. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Aha rero hano twibanda kuri izi ngingo zikomakomeye. Reka turamvure inkuru yacu. Ni ihuriro Alliance Fleuve Congo kugeza ubu rikomeje ibikorwa bya gisirikare
gisirikare bikaba rero bigamije gushyiraho akadomo ka nyuma ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi nk'uko bagiye babitangaza mu minsi itatu ishize. Uyu mutwe watangaje ko wigarura uduce dutandukanye two muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, uduce duhana imbibi na Uvira ndetse na Shabandu ndetse na Mwenga. Amakuru yemejwe n'inzego ndetse na za societe civile aravuga ko iyi mirwano yatangiye ku munsi wa kane ikomeje kugenda ikomera kugeza ku wa gatandatu ku igenekerezo rya 9 Myandagaro 2025. Iyi mirwano yasakiranyije AFC n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo irimo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo mu bice bitandukanye. Mu duce uyu mutwe wigaruriye harimo yitwa Muramba, agace kakungahaye cyane umutungo kamere, kakaba kagabanya Walungu na Shabandu, gafatwa nk'ingenzi kuko gafatwa nk'ako gufungurira inzira AFC yo kwigarura ibirindiro bikomeye birereye yitwa Shabunda, imwe rero muri teritwari zikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyepfo. Utu duce twafashwe turimo ahitwa Nzibira, harimo ikibuga cy'indege ahitwa Kaniro, ahitwa Bwahungu, ahitwa Chilumba, ahitwa Munzizi, aho societe civile ivuga ko ifatwa ry'utu duce bikaba byarahekerejwe n'urusaku rw'imbunda ziremereye n'izorejwe, bikaba rero byaragiye bigaragara mu minsi igera kuri 3. Ubutasi bwa DEMIAB, Service Nationale y'igisirikare hamwe n'ubwa Service Nationale de Renseignement ku ruhande rw'u Burundi bwavumbuye umugambi mushya w'ingenzi wa AFC wo gufata igisagara cya Uvira nk'uko amakuru yemejwe n'abasinjiwe iperereza bivuga. Uyu mutwe uri gukora imyiteguro ikomeye yo kugaba igitero gikomeye kugenzura inzira ziva Walungu na Uvira zinyuze mu duce twitwa Kirungu, Munanira, Kayanja ndetse na Mwenge nk'uko bigaragara ku ikarita. Hari kandi kwifashisha inzira zo ku nkombe z'icyaga cya Tanganyika banyuze mu bice byitwa Kalungwi, ahitwa Katongo kugira ngo basatire igisagara cya Uvira mu buryo butunguranye. FDNB na FARDC bari mu myiteguro ikomeye mu buryo budasanzwe. Amakuru tumaze kwakira nuko nyuma yo kumenya uyu mugambi FARDC na FDNB bakoze inama idasanzwe yabereye ku mupaka w'u Burundi ndetse na leta ya rusange ya Congo. Inama igamije gushyiraho ingamba zo gukumira AFC. Iki gitondo cyo kuwa gatanu inzego zombi zashyize mu bikorwa gahunda yo kongera umutekano mu buryo budasanzwe mu gisagara cya Uvira no mu nkengero zaho. FDNB y'u Burundi yashyizeho amabwiriza mashya y'uko igisagara cyitwa Kibondwe, ahitwa Kavimvira ndetse na Katongo hagomba gucungirwa umutekano amasaha 24 ku yandi hakoreshejwe ibirindiro bishya by'ingabo ndetse bigakorwa mu buryo burimo ubuhanga buharitse. FARDC nayo yashyizeho imirongo y'igisirikare ikomeye mu bice bya Shanje, ahitwa Kirunga, ahitwa Kitare, aho bagomba kuba imboni amasaha 24 ku yandi kugira ngo babashe guca intege izasaramwe mu gihe zagerageza kugaba ibitero. Ku mugoroba ku wa gatanu indege za gisirikare zagiye zigaragara muri ibi bice. Biravuga ko kandi mu ijoro ryo kuwa gatandatu hari indege yaturutse Kinshasa yageze mu masaha agera nyuma y'amasaha agera kuri 7 yageze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ikaba rero yarageze i Burundi yo mu bwoko bwa Antonov, yageze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura izanye ibikoresho byariye bivuye Kinshasa. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano z'u Burundi twabashije kwakira aragaragaza ko hajemo ibifaro byoherejwe za mini burende, indege zitagira abapilote drone z'ubutasi, imizinga ya 120 mm ndetse bikaba bigaragara ko bari kuzana n'ibindi bikoresho bikomeye birimo amasasu ndetse n'izindi ntwaro zigomba gukoreshwa ku mirongo imbere y'urugamba muri ibi bice. Ibikoresho byakiriwe n'abasirikare ba FDNB bikaba rero byari berekejwe n'abandi ba FARDC, bikaba rero bimwe kugenda bigezwa mu bumanuko bwa Kivu. By'umwihariko biravuga ko biri kugenda bizanwa hifashishijwe amato binyuze mu cyaga cya Tanganyika. Binyuze ku makuru y'ubutasi hateguwe uburyo bwo gukumira AFC mu bice byayo byose by'icyerekezo. Hari guhagarika inzira zose z'ubwikorezi zihuza Walungu na Uvira, harimo no gusenya ibiraro bishobora kwifashishwa mu gutambutsa ibikoresho byabo. Hari gukoresha ingabo zidasanzwe z'abasirikare bamenyereye kurwana barwanira mu misozi no mu turere twitwa Kirungu n'ahitwa Munanira. Hari kugenzura
kugenzura ikiyaga cya Tanganyika hakoreshejwe amato y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege z'ubutasi. Hari ugukoresha ibikoresho bishya by'itumanaho hagati ya Bujumbura na Uvira kugira ngo amakuru agende ahanahanwa umwanzi abashe gukumirwa. Uvira ikaba ifite akamaro gakomeye muri politike no mu bukungu bwa Kivu y'Amajyepfo. Ni umuyoboro wa mbere w'ubucuruzi hagati ya leta ya Kongo ndetse n'u Burundi, ikaba ifite imipaka ikomeye ishobora gufungura inzira zigera mu turere twa Rumonge ndetse na Bujumbura. Ikaba ifite ikibuga cy'indege gishobora kwakira indege nini ndetse bikaba bishobora guha amahirwe AFC mu gihe yabifasha ahangaha, ariko izasarambwe zikaba ziri gukumirwa hasi no hejuru. Amakuru aturuka mu baturage bo muri Uvira no mu nkengero zaho baremeza ko bongeye kuba babona ko ibintu bishobora kuba byaba bibi bishingiye ku makuru y'ubutasi. Umwe mu baturage wo muri aka gace ka Karungwi yagize ati turabona ibintu bidasanzwe, imodoka za gisirikare zisimburana, amasasu y'imyitozo ava hirya no hino kandi inzego z'umutekano ziri kugenzura buri muryango. Biragaragara ko hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Ku wa gatanu byateganywaga ko AFC na leta ya Kinshasa bagombaga guhurira i Doha muri Katari mu biganiro biganisha ku mahoro, ariko AFC yatangaje ko itazitabira, isobanura ko itahawe ubutumire kandi leta ya Kongo itubahirije ibyo bumvikanye mu bihe byashize. Abasesenguzi bemeza ko ibyo gufata Uvira bishobora kuba ari uburyo bwa AFC bwo gushyira igitutu kuri leta ya Kongo kugira ngo yemere ibyisabwa. Bikaba rero bivugwa ko ubundi mu gihe bizaba imirwano ikomeye yaba ndetse leta ya Kongo itakigera yemera ko izasarambwe zikomeza kugira ubugenzuzi muri ibi bice. Mu gihe impande zombi zikomeje kwitegura intambara, Uvira ihagaze ku isonga bishobora guhindura isura y'intambara muri Kivu y'Amajyepfo, kuva mu duce twa Warungu twafashwe na AFC kugeza ku migambi yo gufata Uvira. Ibihe biri imbere bishobora kuba bitoroshye ku baturage ndetse no ku nzego z'umutekano. Bikaba rero ari ibintu kuri ubu bishobora kuba bigaragaza uko ibintu bimeze. Uvira ibintu ntibyoroshye. Amakuru ari ubutasi bwa Demiyape, ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi nabwo buragaragaza ko hari umugambi ukomeye aho Alliance Fleuve Congo iri kugaba ndetse ikagenda isatira igisagara cya Uvira ku muvuduko ukomeye. Inkuru ikaba igaragaza uko ibintu bihagaze. Iyi nkuru ikaba rero yaratangiye kugaragara mu masaha make ashize, yahise ituma ingabo za leta ya Kongo FARDC na leta y'u Burundi zongera umutekano mu bice bidasanzwe, nk'uko rero byatangajwe n'inzego za Demiyape ndetse na Service National de Renseignement. Muri raporo batanze muri GD baravuga ko AFC irimo gutegura igitero gikubiyemo ibyiciro bitatu byo gufata Uvira, kugenzura inzira zituruka mu bice by'amajyaruguru ashyira uburengerazuba, harimo inzira ivuye Warungu igaca mu bice bya Kirungu, Munanira, Kayaya yerekeza mu nkengero z'igisagara cya Uvira, kugaba igitero ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika binyuze mu nzira yitwa Kalyungwe na Katongo, bigamije gusatira Uvira mu buryo butunguranye. Bikaba rero biri gukorwa mu buryo budasanzwe. Hari kandi kugenzura imipaka ya Kavimvira n'ahitwa Kibondwe, bigamije guca inzira y'ubucuruzi no guca intege ubufasha bwose bwa gisirikare buri guturuka i Burundi cyangwa se mu bindi bice bitandukanye. Hari kandi gahunda ihari imbere yo kugera ku mugambi w'igisagara cya Uvira. Biravuga ko AFC imaze kwigarura uduce dutandukanye twa Warungu turimo Muramba, Nzibira, Kaniro na Bwahungu, Chilumba, Muzinzi. Biro bikaba biri kuba amahirwe akomeye yo kugenzura ibijyanye n'amakuru yose yo muri ibi bice. Hari kandi gufata utundi duce byatumye AFC ibifite inzira z'ingenzi zo kwinjira muri Shabundo no gukoresha ibi. Bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Ubutasi bwatangaje impamvu yihutishijwe y'ingamba. Amakuru y'ubutasi aravuga ko AFC ifite gahunda yo gukoresha ibice by'imisozi ya Kirungu na Shanje mu gutegura ibirindiro by'imbere bizakoreshwa mu gusatira Uvira. Hari kandi ipfunwe ry'uko hashobora gukoreshwa ubwikorezi bwihuse mu mazi kugira ngo ibice by'umutekano wa Uvira bibashe kuba zakigarurirwa mu buryo budasanzwe, kubera uburyo butandukanye bwo gutera. Inzego zombi za FARDC na FDNB zahisemo kongera imbaraga mu buryo butigeze bubaho, hakoreshejwe imbaraga za gisirikare kuva mu masaha ya saa 10 zo ku mugoroba w'ejo ku cyumweru. FDNB yashyizeho imipaka y'ubwirinzi mu duce twa Kavimvira, Kibondwe na Katongo. FARDC nayo yashyizeho imbago ndetse n'imirongo ya gisirikare ikomeye mu bice bya Shenje, Kirungu, Kitare, aho rero bafite inshingano zikomeye zo kurinda ibi bice ndetse no kurindira umutekano
abasivili bava ahitwa Warungu na Mwenga. Inzego zombi zashyize imikandara y'iperereza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika hagamijwe kumenya buri gikorwa cyose gishobora kugenda gikorwa muri ibi bice. Ku mugoroba wo kuwa gatanu indege ya gisirikare mu bwoko bwa Antonov ikaba rero nayo yari yazanye ibindi bikoresho i Bujumbura. Biravuga ko rero ibingibi byose biri kuzanwa ndetse n'ibyazanywe ku cyumweru ari biri gutegurwa gukoreshwa muri urugamba rukomeye, yewe benshi badatinya kuvuga ko ibintu bishobora kuza gukomera cyane. Ubutasi bwa gisirikare buragaragaza ko ingamba zo gukurikirana gukira mu bikorwa ibi biri kuba bijyanye no gusenya ibiraro by'ingenzi ku nzira zose AFC ishobora gukoresha iva Warungu. Gushyira ibirindiro ku misozi y'ingenzi nk'ayitwa Munanira, ahitwa Kirungu, birakaba biri gukurikirana n'imirwano ishingiye ku mihanda ya road block defense nk'uko bigaragara. Hari kandi gukoresha drone amasaha 24 mu kumenya aho ibirindiro bishya by'umwanzi biri kugenzura ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi. Nibyo biri kugenda bitegurwa kandi bikavugwa ko bigomba gukorwa mu gihe gito kugira ngo babashe kugera ku byo biyemeje nk'uko bigaragara. Kugeza ubu kandi urujya n'uruza rukomeje kugenda rugaragara mu bice bitandukanye. Uvira bikaba bivugwa ko ari umujyi kuri ubu buri ruhande ruvuga ko mu gihe rwaba rufite ubugenzuzi bukomeye. Abikinshasa baravuga ko mu gihe batakaza uyu mujyi baba bari mu byago bikomeye. Abaturage bo muri Kavimvira n'ahitwa Kalungwe batangaje ko bari kubona imodoka nyinshi za gisirikare, ibikoresho bishya ndetse n'iperereza rikomeye. Bikaba rero ari ibintu byabateye ubwoba ko hashobora kuba bagiye kuba ikintu kidasanzwe. Umwe mu baturage yagize ati bimeze nk'aho intambara iri ku muryango, turabona abasirikare baturutse impande zombi kandi twumva inkuru z'uko AFC iri hafi kubasatira, mu gihe impande zombi zikomeje kwitegura intambara ko ishobora kuba ikomeye cyane. Kuva AFC yatangira ibikorwa muri Kivu y'Amajyepfo, Uvira iri ku isonga ku bishobora kuba bizaza kuberamo imirwano ikomeye. Nk'uko rero bigenda bigaragara ibintu ntibyoroshye ndetse ubwoba bukomeje kugenda buba bubi cyane. Mu gihe impande zombi zikomeje kwitegura intambara, benshi bakomeje kugenda bavuga ko hari abanyekongo batangiye kugenda bahunga igisagara cya Uvira kuko bamaze kwakira amakuru agaragaza ko imirwano ishobora kuza kuba imberenge muri ibi bice. Mu yandi makuru akomakomeye yakomeje kugenda avugwa mu bubanyi n'amakungu, ni mugera amakuru y'ubutasi agaragaza ko umutwe w'izasarambwe uri mu mugambi wo kugaba igitero gikomeye mu gisagara cya Uvira. Kuri ubu leta y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashyizeho urwego rwihariye rwo gukurikirana ibikorwa by'umutekano uhuriweho ruzwi nka Joint Security Coordination Mechanism. Uyu muryango mushya ukaba ushingiye ku masezerano y'amahoro y'i Washington yasinywe ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025, ukaba witezweho gukurikirana ibikorwa byo gusenya burundu umutwe wa FDLR no kugabanya ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwari rwarashyize ku mipaka yarwo mu majyaruguru no mu burengerazuba. Iyi nama ya mbere ya GCCAM cyangwa se Joint Security Coordination Mechanism ikaba rero ibereye Addis Abeba, yabaye ku igenekerezo rya 7 n'irya 8 mu myandagaro 2025, ihurije hamwe abahagarara ibihugu byombi, indorerezi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intumwa za Qatar, intumwa y'umuhuza w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse na Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe. Mu gihe ibi biganiro byabiraga muri Ethiopia mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru haburaga amahoro, Demiyape yagiye igaragaza ko hari amakuru akomeye y'uko izasarambwe ziri kugenda zitegura imirwano ikomeye, yewe ni muri bwa buryo bukomeye butandukanye n'ubundi bwigeze bubaho. Amakuru yabonetse aragaragaza ko AFC yateguye uburyo bwo kugenzura inzira ziva muri Warungu no mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ndetse no gufungura imipaka ya Kavimvira, Kibondwe, bigatuma Uvira ishobora nayo kuza kuberamo imirwano ikomeye. Ku wa gatandatu mu gitondo FDNP na FARDC bashyize imbaraga zidasanzwe ku mipaka, ku misozi y'ingenzi no ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika mu buryo bwihuse. Indege ya gisirikare ikaba rero ikomeje kugenda igaragara muri ibi bice. Dukomeje rero tukababwira ibijyanye n'ibi ngibi biri kugenda biba nk'uko bigaragara kandi bigenda bivugwa. Joint Security Coordination Mechanism nirwo ruzakurikirana ibikorwa byo gusenya umutwe FDLR muri GCCAM. Buri ruhande ruhagarariwe bihoraho n'abantu batari munsi ya 3, barimo umusirikare wo ku rwego rw'ubutasi uhagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nawe arimo. Amasezerano ya Washington asaba abagize uru rwego guhura buri kwezi nyuma y'aho inama yarwo ya mbere yabereye Addis Abeba muri
Ethiopia. Ibi byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Vincent Uwungirehe yagize ati izindi nama zizajya zibera mu Rwanda no muri Kongo dusimburana. Buri uko habaye inama ya GISCAM hazajya hategurwa raporo y'ibyemejwe ibishyikirizwa abasirikare b'ubutasi ndetse na za minisiteri ku mpande zombi. Abanyamuryango bahoraho b'uru rwego barasabwa kujya bitabira buri nama bose, kandi buri gihugu gisabwa gutoranywamo umwe uzajya avugana nabo ku rundi ruhande kugira ngo bategure gahunda igomba gukurikiraho. Biteganyijwe ko imirimo y'uru rwego izarangira mu minsi 90 kuko nibwo biteganyijwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizaba birangiye. Mu gihe bizaba birangiye hazakurikiraho gahunda yo gushyiraho uburasirazuba bwa Kongo buzajya ku murongo ndetse umutekano wongera ugaruke nk'uko rero amakuru ahari abigaragaza. Banywanyi no kudusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomakomeye tubashyikiriza byibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.